Maayong hapon mga Sugbuanon, nianaw sabta karon sa atong teleradyo sa City Health Department nga gitawag Patas sa Kahimsog. So, ato natay guest karon sa atong mental health program. So, kani siyang programa dindot og makita nato nga ni uswag kay unsa ka importante karon ang mental health program sa City Health Department. So, atong i-introduce ang atong nagdumala sa programa, si Dr. May Poblacion. Good afternoon, Dr. Daisy Villa. Good Sa afternoon. tanan nga nananaw karong hapuna. So, karon no, tanaw nato kumpleto gyud ni ang naa sa atong atubangan, no. Naatay mga psychometrician nga mo say nitabang sa atong kanang program coordinator nga si Dr. May para paghanay sa tanan para sa atong katawhan para labi na kadtong nanginahanglan nga naay mga mental illness. So, yes, Doc, can you tell us kung unsa ang atong programa nga gipahigayon para sa mga katawhan, especially kadtong naay mga mental disorders or illness? So, good afternoon again. Ang kaning mental health program gi-establish din sa Cebu City Health Department para sa mga Cebuanos for their physical and mental well-being. Daghan tag mga programa nga or activities nga para sa ato ang mga fellow Cebuanos. So, naatay mga counseling o mga paghatag sa mga tambal o naasa tay life coaching o mga sessions nga ihatag sa isig ka moadto sa ato ang mental health office. Okay. Dok, di ba kanang nindot kaayo nga naaman siguro tay presentation gamay kung as we go along i-present nato unsa gi objective sa atong program. Yes. Unsaon nato pagkabot ang maayo o dali nga dili nato kinahanglan ikaulaw labi na mo ngadto ta sa atong mga health centers. Anything you can say? Actually, this is Peter John, atong psychometrician, og naa si Karin. Yes. So, I think they can support with each other, especially on discussing unsa gyud ang mental health program sa City Health Department. So, kinsay may muuna na to? So, maayong hapon, Dr. Daisy Villa, to my team in the mental health program sa City Health. So, maayong hapon sa atong mga viewers, no, mga Cebuanos nga nagtan-aw sa ato ang live teleradyo diri sa Sugbuanon channel. Yes. So, basically, ganahan rami nga magpahibaw sa publiko sa Cebu City nga naatay gitawag na mental health program, no, sa Cebu City Health Department, wherein makaprovide ta og mga free nga mga services, no, along with other services offered by City Health. So kani siya nga programa dugay-dugay na pud ni siya, no. I think ang ubang mga tao wala lang jud kahibaw, no. Pero sa katong mga ni-avail na sa ato ang mga services, so of course together with their families, kahibaw na gyud na sila, no, because they have been availing our services monthly, no. So sama sa giingon ni Dr. Poblacion, ang amo ang coordinator is naatay gitawag na mental health office, no. So kanang ato ang mental health office, it is located sa Parian, no, Parian Health Center. So if ganahan mo avail sa ato ang mga serbisyo sa mental health program, so pwede ra gyud mo hatag og mensahe sa amua or pwede ra pud mo walk in didto sa Parian to inquire, no. So sama sa giingon ni Dr. Poblacion na atay mga counseling services nga gi-offer, maghatag sad ta og mga psychotropic medications, doc, no. So we also provide trainings and seminars on mental health, no. So naay mga mo request nga mga companies, schools, communities and government
and other government agencies for mental health seminar or awareness for their employees or their constituents. So basically ato na siyang tubagon, moadto ta og magkandakta og trainings and seminars, no? I think na atay gi-prepare nga mga slides karon. yes, yes, Pwede Doc. na to ipakita sa katawhan unsa gi objective ang atong vision mission for the mental health. Yes, can you give Yes, Doc. Dr. May? So, we envision na harmonious ang physical and mental well-being sa tanang mga tao, especially sa buwana sa atong community. Nya mawagtang sad nato ang stigma sa society kung naay magpa-modul sa atong office nga magpatabang or magpa-treat. Nya muhatag sad ta mo uplift ta sa mga mind ug heart sa atong kliyente nga they are mentally, physically and emotionally well. So musuporta jud ta nila in a holistic way para sila ma-encourage, like example mo inom sila tambal, so ilaha jud ng imnon para maayo jud sila. So Yes. our mission is also to promote and improve the mental well-being of individuals and families in the Cebu City through mag-psychoeducation me. We give their support and we also do our advocacy, which we are doing until present. Wow. Very good, no? Nakita sa nato, na-observe na ko, especially when I came back again, no? Nakita nato how improve the mental health program of the City Health Department. Unya, nakita sa nato unsa ka importante ay psychometrician and to have the psychologist, no? Para sa atong department. So, gusto nato ipakita what are the success rate of this on how you go with the program. Do you have any preparation for that to discuss? Okay. Yes, Doc. Karen? Yes, Doc. Yes. Good afternoon again. No, so since from the start sa amo ang kanang program, no, so natay mga gina-profile, Doc, no, katong giingon ni Sir PG pa ni Doc May, natay mga patients, no, having mental illness, and we ato ni siyang ginabuhat, no, for the 5 health areas, and then natay male and female, no, across all ages mo na atong target demographics. Yes. So nagsugod ta sa young, no, which is 0 to 12, and adolescents na 13 to 18 years old, na early adulthood 19 to 29, middle adulthood is 30 to 59 years old, and nasa tay mga elderly, Doc, no, 60 years old and above. So kini siya, Doc, as psychometricians, Doc, may visit mi sa health center, so among ginabuhat gid is first profiling of patients nga naay mga mental illness. So as for me, na-assign ko before sa South Health area. So natay North nga psychometrician sa health area nga North, and then natay South, natay East, natay West ug Central, Doc, nga health areas. So ato na siyang gina-profile, Doc, no? And then natay kanang percentage po din ha, no, right from the start sa ato ang program. So since 2021 natay kana ginagather nga mga patients, no? Makita nato sa graph. Okay. Oo, so mao na siya to ang documentations pod, no, sample. So, nakita nato nga every health area di ay naagyud tay mental health registry. Yes, So, Doc. kada pasyente matiman gid nato. And good, I think, as what I have heard during the program implementation review, na nakita nato nga ang inyong programa, no, ganang dili sa hinay but ginagmay, sure, unya ato yung follow up ang atong mga patient. Yes, Doc. Sa una, sige tag-follow up sa defaulters, pero karon nakita nga sila na mismo. Sila. Correct me if I'm wrong, Yes, Dr. Doc. Poblacion. Yes, How can Doc. you deal with that? No? That's right, Doc. So, nindot di ay gid kaayo ang atong program sa mental health. Can you please flash back sa atong services? Okay. Unsay service nga atong buhat? That one. Yes. So, para makita sa katawhan kung how we do sa atong service. Dili lang ta nga sige
musulti nga, we're doing this. But we have the documentary. We have the success story. Later on, ato na siyang ipakita. So from that slides, can you tell us more on what the first 4 and the second half? Can you discuss about it? Yes. Okay, sige. So for our first services offer, Doc, we provide profiling of patients with mental illness. So basically, murag mao ni siya ang atong pinakauna nga initiative nga buhaton, no? Yeah. Because importante kaayo nga naay profiling so that we could know the background information about the Very patient. true. Yes. So that is basically the most basic, no, nga kuan nato. So basically, if mag-field ang mga psychometricians, we conduct interviews with the patient or with the family members, no, to gather information about him or her. For the patient, if the patient is diagnosed or currently maintaining any medications, or if he or she is still undiagnosed and needs management by a psychiatrist, no. Good. So we the next. So we also provide psychotropic medications, no. So usa ni siya sa pinakanindot nato nga serbisyo, no, kay kani libre, wala jud moy bayaran, no. So we provide yes, Doc. We provide psychotropic medications or mental health medications for free. So naa na siya sa Parian Health Center, no. So if ang ato ang pasyente diri sa Cebu City ganahan magkuha og medications, so pwede ra gyud siya moadto sa ato ang office sa Parian Health Center, dala ang iyang updated prescription o ang iyahang medical abstract. So that is the only requirement jud nga amo ang dawaton para matagaan. Oh, kani nga tambal ba, PJ, is coming from the local government or coming from the Department of Health? So our medications as of now, Doc, comes from the Department of Health. Wow. So Actually, yes. we are granted as the mental health site for Cebu City, Yes. access site. Wow. So, nindot kay paminawo, no? At least, we are now working towards the wellness program that includes the mental health. Yes, Of course, Doc. Yes, dili Doc. makakaingon nga gwapo kaayo ang atong kanang wellness program if dili appeal ang mental health. Yes, Doc. Okay? So, of course, nakita na to sa slide, sa dimension pa ninyo nga nagyud tay life coaching. Yes. Dili naman ta mo ingon og counseling. Kay lisod kayo, no? Yes. In everything, usually mag-change gid ang mga words so that mo fit in sa karon, no? Sa una, psychiatric kuan, karon Doc. mental illness, and even the mentally challenged individual. Yes. So it differs from years, no, as we go along. So kanang nakita sa di ay nako sa slides ninyo nga naamoy kadto bitawng linkage. Yes. How did you do it? Okay. So basically, one of our first step, no, if the patient comes in our office, Doc, and then gi-refer siya sa health center, or basically if nag-walk-in ba siya, no, if based on our assessment, Doc, if there is a need for further intervention sa patient, we do referral, no. Okay. So the pinakamadali nga atong pwede ma-refer ang patient is in Vicente Soto, no, because they have their own behavioral department which comprises of a psychiatrist and psychologist. Wow. So kasagaran man gud, Doc, majority of our patient kay dili gyud sila ka-afford for a private consultation, no. So what we do is we refer them to Vicente Soto, and if they already have consulted dito sa Soto, naresetahan sila tambal, mubalik sila sa amo sa Parian to get their medications. Okay. So that's where the treatment starts. Okay. Yes. So kanang ilang mga tambal na agyutay available diha sa atong centers or atong clinic, no, mental health clinic na abata available ra Most siya? of the medications prescribed by psychiatrists are available sa Parian, Doc, because we gave them a copy of our medications. Okay, very Yes. good, Doc. So- So at least dili na kuyawan ang mga pasyente nga mahal ang tambal, I cannot do it, I cannot take the medicine because I have nothing. Yes. No. What is also good about it, Doc, is we have that injectable nga katong paliperidone. Okay, Na good. medyo mahal jud siya, Doc. And better nga
treatment, Compliance. compliance, and lesser side effects. Okay. So, dili na murag robot ang atong mga pasyente. So that injection actually suppresses for 1 month? Yes, Ang that's per month, injection? sir. Yes, Wow. Doc. So usually the side effects of that medication usually start when there is the new injection. Diba? First Yes. few days after the injection. But afterwards, it will wane and again Yes. to get another dose. So, So, wala na tayo unlike... extrapyramidal symptoms, Doc. Okay. Atong So, tremors. dili na to kitong kinahanglan, no? Kinahanglan mga tambal, naamoy mga tambal labi na gikan sa inyong mga psychiatrists or any doctors, no? For mental illness, just go, no? And find the where among mental health clinic. Actually, we are planning also to transfer the mental clinic to the City Health Department sa ato mismong main office. So, anything you can add more, especially the slides, the service that we can give for the second row. Can you please, Okay. that one? Sige. So, also, we provide mental health and psychosocial support and psychological first aid, Doc. So, unsa man ni siya ang atong gitawag nga mental health and psychosocial support and psychological first Nabatay aid? slides with regards to that mental health. Picture. Can you... Yes. Yes, we have pictures. So, what we do on that, Doc, is kabantay man tanong nga recently our city is kanang daghan kayog mga disasters nga na-experience, no? Number one yun ana is ang sunog, no? Yes. So, Grabe kayo. Dili, detrimental kayo, yes, no? very detrimental and very traumatic also for the residents. So, Exactly. dili lang sila affected physically, but also they are affected mentally, no? Yes. So, na-compromise ang ilahang well-being, ang ilahang mental health. Of course, So, naatay of course. initiative ana from the mental health program. So, as you could see on the picture, if the patient or if the residents are relocated on a certain area, mo visit didto ang ato ang mga psychometricians to conduct psychological first aid and debriefing. No? Wow. So, somewhat mura pud siya og kanang supportive communication, Doc, in a way, no? Ato silang kumustahon, if kumusta na ba sila, kung okay ra ba sila. We also check on their needs, no? Kung unsay mga basic needs nila so that we could coordinate with the concerned agencies or departments nga makatabang pud nila, no? Okay. So, So meaning to say, you are trying to debrief or discuss with them, especially on how they really go with, actually how they cope up Yes. with the stress. Especially the fire, no? Daghang kaayo Yes, gyud kay Doc. na nga traumatic kaayo. Yes, Doc. So, what is the previous slide? Can you please discuss about it? No? okay. The other one? Nurse. With the graph. Okay, so that is the registry, or Yes. registry. Yes, sir. Yes. So can you, that one, go back please. So makita na to sa previous slides nga naa to in 2022, 2023 we have a lot of cases, no? Isa ka ang Yes, Doc. I think that is the highest, no? Okay. This is now the second slide, the second when you discuss after the katong inyong testing, psychological testing, no? First So this is aid now the siya. psychology list, no? Life coaching na ni. Okay. Yes. First aid. Okay. Yes. Yes, Doc. So, Muna siya. Yes. Yes, Doc. So, in relation sa graph, Doc, those are the amuang mga na kandakan og psychological first aid, Doc. So, those are the list of the city or Barangays. barangays no nga na-affected and the date nga nag-conduct mi nilang psychological first aid. So this is basically from 2021. Yes, So Doc. now makita Until nimo. 2024. Okay. So nakita nato katong slides nga previously naatay actually slides nga from 2021 if I'm not mistaken 2022 and 2023 unya at this naatay 2024 nga nakita nato how or pila ka buok atong nakita nga naay mga mental kanang illness, no? Mo ba to siya summary of that? So can you go back with the slides itself?
Next slide. Na ato siya years. Next Na so- 2020, 21, 2022. Psychological first aid. Psychological first aid. During fire time. Move, Ah, so- please. Next. The graph. The previous Previous. slide. Previous. The previous one. So, at this early sa 2024, I think ni daghan na ta, no, the first quarter na ni duol na to. Yes. Yes, Doc. So, for the past kuan, masabot na to because apprehensive ang mga tao kay COVID, muduol siya, munang daghan kayo atong kaso, kay because nakuyawan sila. That slide is actually katong ato na nang natambalan. Yes, na Doc. serve na siya. So, previous pa, atong ipakita nga naatay dili Profiling. medical mission, no, previous. After ana. Previous one. Sige pa. Next, ano, sir? Katong psychological Katong first sa aid. sir. psychological first aid. Katong bar graph na green. Katong bar graph. Profile of patients with mental illness. So karon gusto na to ipakita para sa mga tao nga nagkaanam og daghan. Nagkaanam og duol ang mga tao para nga matambalan. Yes. No? Nisik na gid sila because number one, the vision that we have is imong tan-awon is dili Profile of patients wala ang slide. with mental illness. Oh. So daghan ang tao nga aware na sila nga naa di ay tay services for the mental illness, for the mental health program. So gawas sa ana ato silang gi-examine, napatay duwa, no? Ato ginagipagayon actually katong May nalingaw ko atong no, Doc May with atong mga fun activities Yes, Doc. during sa atong mga Wellness. katong ka-remember mo Charter Day Yes, Doc. that we started the whole wellness program. Onya how you do it, I'm really impressed. You play so that of course when you play you have to, if you are sad on this day, Yes. how do you feel and everything. That is really one way of doing the approach nga sila mismo mawala ilang stigma. Para mawala sad tanaw na to mawala sad ang ilang apprehension nga moabot ta dito mo kwanta nila ay magpakonsulta ko with regards to my mental health. Ay kanang ang mga tao makita bitaw nimo nga ay kanang buang di ay ko, so wala na sa ato Wala na siya, Dr. May, no. So ato yung gi-acknowledge sila nga especially if naagi stressor ayaw mo kaulaw, hinahanglan ta mo duol, no. Kay dili di ay nato angay ikaulaw, kay because everybody kabalog ta na everybody if naagani gibati or naatay mga simptomas nga need na to mahibal-an. So, ato jud kinahanglan ikonsulta, di ba? Doc May, what can you say about it? Yeah, does that mean kung ato ta sa atong mental health facility nga tanan ang ato nga buang doc. Yes. So, Okay. it would be kanang na-depressed lang, na-anxious. So, mo nang naami mental health nga life coaching, Okay. supportive measures kay para ato tong ma-deal abruptly. No problem. And Yes. then so Yes, it's yes. we have to be precautious than to have the disease na like Yes. in Yes, medicine. very true. So, sa kana pa lang atong pakgangon daan para dili mo worsen to a mental illness. Okay. So kanado kanang atong gikuha ang stigma sa society nga kanang we are very open and we give confidentiality to our patients who come in, especially nowadays daghan na jud ang mo adto sa mental health office nga
walk-ins, Doc. Okay. Sa atong mga naagian nga mga problema sa atong mga gipangbuhat, naagyud na mga di nato kalikayan nga mga challenges. Can you express on that? Mga challenges, Doc, Discuss more. especially in like kanang sa mga after disasters Yeah. or after a suicide. So ang family nga among supposedly Oh. i-debrief, they want their own privacy. But of course, we do respect it because we give them a time for bereavement. And when they are already okay with their emotional aspect, so it is there that we come to see and talk to them. Okay. So, depende gid siguro kung unsaon nato pag-deal, no? Or pag-talk sa sa atong family, kay naay uban nga ikaulaw. Yes, Doc. So, I think this is now the right time nga kinahanglan ato yung atong pangusgan. We have to strengthen kay kanang dili ni siya lalim, labi nagdili nato matambalan. So, nakita sa dako ganina, unsay kadaghanan nga makita natong mga mental illnesses. So, can you show for the Yes. slide and discuss more about it? Okay. Sige. So, basically, Doc, kasagaran gyud majority of the patients that we encounter sa ato ang mental health clinic sa Parian suffers from psychosis, no? Or schizophrenia, no? So, daghan kaayo ta og mga patients nga moadto sa Parian to get their medications of their psychotic symptoms, no? Naatay mga antipsychotic medications, no? Naatay mga injection or mga oral tablets or capsules nga pwede imnon sa atong mga patients, no? Provided nga prescribed sa ilahang psychiatrist. Pwede no? siguro nato ipakita sa slides Yes. katong naay kanang bar graph nga pink gani ang bar color. graph nga pink. So, para makita nato unsay kadaghanan natong mental illness nga nakita nato sa atong pagsuroy sa atong yes. Okay. unsay mga hinungdan, unsay klase. Okay. Sige, Doc. So can you discuss further about this? Okay. Yeah. So as of this month, Doc, so as you could see on our bar graph, no, makita nimo diha ang trend or ang ranking sa most common disorders nga ato ang na-encounter sa Cebu City Health Department, no. So as of May, no, naa na tay 443 patients, no, who suffer psychosis, no. 416 of that has schizophrenia, no? Schizophreniform disorder 10 and schizoaffective disorder 17, no? So medyo technical kay nga mga terms, Doc, no? So how they go about it? Na natambalan ni sila? Yes, Doc. Kompleto ra naaratay Yes, Doc. gitambal ba ani? Yes, Doc. Yes, Doc. So Okay. actually, Doc, what we do is when the patient comes in our office, we really do the interview and we also have the patient record, no? Sa ilahang patient record diha gyud nakabutang ang ato ang monitoring sa patient, no? Kung kumusta na sila and then kung unsay progress sa ilahang treatment, no, and we also make sure that they would sign the patient record, no, for confidentiality, no. Okay, naa ba ang ilahang mga SO ani nila nga willing kaayo ni kuyog Yes, Doc. unya nagdala nila gyud? Yes, Doc. Okay. Yes, Doc. If the patient is capable ra pud nga makaadto sa Parian, moadto ra sila to claim the meds. But if the patient could not go there, it is their family member or SO nga moadto, no? So okay. they just bring their prescription medications, no? Okay. And then Can you go back with the slide so that they will know actually the public will know that this is what we got when we do with our mental health program in the department, in the city health department. So next to psychosis, Doc, no? So next, Ana, is we have 234 cases of developmental disorders. Yeah. 181 of that, Doc, is intellectual disability, no? So we also have 53 cases of autism spectrum disorder, no? So third is mga mood disorder. So naa diri masulod, Doc, ang depression, no? So far naatay na profile nga 115 patients who suffers depression no? or major depressive disorder, yes, Doc. And we also have 9 cases of persistent depressive disorder. And then kaning bipolar
one, Doc, we have 55 cases. So this is the classic manic depressive disorder, Doc. Yeah. And we also have 3 cases of bipolar 2 disorders. No? So we also have 52 cases of post-traumatic stress disorder and anxiety disorder. No? So we have 8 patients who has PTSD. No? And we also have 13 cases of panic disorder. Social anxiety disorder, we have 3 cases, and generalized anxiety disorder, we have 28 cases so far. Next to that is we have behavioral disorders, no, 42 cases, wherein 22 of that is ADHD, no, so attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. Last would be dementia, no, wherein we have 13 cases all in all. So all of these patients, Doc, ato ni silang continuous ang monitoring ani nato nila, and majority of them gets their medications from us, no. So by the way, Doc, we provide our medications on a monthly basis, no. Yeah. So the reason why Doc May decided to give it on a monthly basis para ato silang makumusta, no, from every Very month. important, Yes, no? that's the Kaya best. at least makita gyud nato the progress Yes. from the time they started, before they started the medication until this Yes. time nga nag-continue gyud sa ilang tambal. Kay So, naamang gui tendency, Doc, nga if ihatag nato sila bulto, we do not know if ila ba jud nang gi-take religiously, no? Yes, of Kay course. na ay tendency nga if usahay makalimot or makaligtaan nilag inom, so na ay recurrence, no, sa mga symptoms, no. So that's why it is kanang amo jung gi-require nga on a monthly basis para makumusta gyud namo sila kung kumusta na ba. And there are certain times also, Doc, nga i-change sa psychiatrist ang dosaging sa tambal. of course. So Labi na gwapo ang progress sa ilahang So kuha, that's no, why, pag-inom sa tambal. ato sad na silang i-monitor sa patient record, Doc. Yes, very good. So, kana lang daan, gwapo jud kaayo ang atong nakita how the mental health program progress from this focusing only on the disaster or any incident that we are in, but we are actually expanding the program to those who are really in need of medications. So again, can you please give us more way of engaging with other NGOs? So, can you please discuss about the other areas? Yes, that is actually what has been showed is the profile of patient. Mas daghan gyud ay, no, ang atong kaso sa Males. lalaking naay mental illness kaysa babae. Ngano jud ka na siya? Ang kasagaran mong Dok sa males is kanang mukipra sila sa ilang problems. Okay. They do not have daghan nga masultian. Okay. Ang babae is very sociable, so No. makasulti sa family, makasulti sa friends, Oh. no? Kanang ato ang mga friends. Og, they are also the ones who are very willing nga muadto sa atong facility. Okay. So, maagapan daan, Dok. So, The males, Doc, kay they are very reserved, Hesitant. hesitant niya, mauwaw sad sila sa Yes. ilang pagka-manly. Bitaw. oo. So, that's why. So, murag makaingon sila nga, uy, kung adto ko ani, murag mawa na ang akong correct. pagkalaki, no? Correct. So, that is usually the kuan sa mga laki nga, ay, di na ko macho. Kay, na ako di ay diferensya. Kung atong tawagon, na atay factory defect. So, Kung sakwan. kanang, pero kung imo mo naon, kaning factory defect nga atong hisgutan is actually can be treated. Yes. No? Yes. So, dili siguro ta magkuha nga niyo, di ta mauwaw, kaya that is better siguro kay naman gyud ni history nga na family history, but kung di na to ikauwaw, I think open lang gyud kay when you are talking in the States, no, di ba free kaayo ang atong mga mental person with mental illness, nakaingon ta nga, oy, kanang dili ko mo trabaho kay depressed ko karon. Ay nag-anxiety ko di ko mo trabaho. And they are actually allowed on that. No? Ngadto sa gawas kay free sila na sila freedom. Unya gi ano gid sa ilang law nga
pwede ra nga, pwede ni siya, mo-off siya kay because nag-anxiety siya. So, nindot tayo bawal. Any discussion about suicidal attempt or suicidal success rate, no, kay pasabot katong atong mga nag-suicide success na nga kung imong tan-awon na what is really the causes nga daghan kaayong Yes. come in dito sa suicidal cases na to. Yes, Doc. Unya, they are usually successful. Yes, Yeah, Doc. can you discuss it? Karen. Karen? Okay. Okay, so on our rate, Doc, sa suicide, so since 2021 is siya nga data gathered from the CESO or City Epidemiology Surveillance and Statistics. So medyo taas-taas siya, Doc, because mo po di ang time sa during the pandemic, no? During Yeah. COVID. And then last 2022 natay 7, and then 2023 kay ni taas gid siya, Doc, no? And Mas daghan gyud Yes, siya. oo. So unsa kay posible aning mga rason? Karen. Oo. Ang kining atong 2023, Doc, based sa data sa CESO, natay mga students ani, Doc, no, nga kanang na sila, majority of them are students, so na sila mga issues like relationship issues, Doc. Ang uban is okay. academic nga pressures, no. And then napod na appeal po din ha, Doc, katong isa na ko kanakitaan nga case is kanang elderly bitaw, Doc, and then kanang murag loneliness, Doc, ba? So, most probably kay ang iyahang family, wala na diya siya na lang isa. So, mo na siya ang kasagaran jud sa mga reasons. So, that is why, Doc, ang among usa sa mga interventions gid ani is to strengthen our coordination sa mga schools, no, mag-conduct mi og lectures about mental health, about bullying. So nindot sa siguro, no, ato i-encourage ang atong mga support group. Yes. No? Kay pareha aning katong imong giingon nga nanay elderly, Yes. siya ra alone. So I think those katong atong mga senior citizen, pwede siguro sila mag-group session. Pareha ba ang atong gi-create nga breastfeeding group. So I think this individual, labi na ang atong mga cases na identified, pwede siguro sila mag-create og support system in which, they would understand more on the illness itself and of course to understand more with each other. Kay kana siguro makahatag sad nila og kanang maayong kanang pabinsar nga makaingon ta nga, uy, I need to live more. Yes. Because there is no actually kanang bati di ay with my mental illness. So ingana siguro atong kuana dapita, no, Yes, Doc Yes, Doc. May We will be dealing Makarin. with that, Doc. It's a very nice idea, Doc. Yes, dahil ang support system ang good, just like we are not only doing it with breastfeeding, with mothers group or the one, but we also make the support group with the HIV cases, Yes. with our STI and the rest of the group. So kung daghan sila, daghan gyud nga kaayuhan ang atong makatagamtaman siguro with this. So Actually, Doc, we are yes. also in partnership with the STD hygiene clinics. yes, wow. So, Very especially important, no? nga, katong uban nga dili na mo take sa ilang medications for HIV. So, i-follow up nila and then we will also do the counseling. Very good, no? So, sa ato di ang City Health Department, dili lang tani work on one program. Yes, Doc. We are actually Very connecting, immersive. no? Yes. Collaborating Yes, with Doc, each with other. Yes, Doc. Kaya nga no, makita man nato unsa kagwapo di ay ang programa karon nga atong gidala para sa kaayuhan sa katawhan, no? Karon baliko na to katong gipakita ganina. Can you discuss more sa ato? Imagine, no, in 2024, first 14 quarter na. pa lang nanatay 14. So what could be the reason again? So is it more of the peer pressures and personal problem? High school actually, I think. Do you have any program that you are incorporating with other programs in City Health with regard sa atong Actually, mental Doc, health? we are in collaboration with the ADEPT. Wow. Yeah. What do you mean by ADEF? And can you The please discuss about it? Adolescent Education and Practical practical training. Yes. Yeah. So they are
delving with the sexuality of the high school, the what you call this, teenagers, Teenage, the teenagers, and because pregnancy is also teenage pregnancy is also very high at this time. Yes. So we would collaborate with them because we will also incorporate mental health Yes. in their lives, doc. Because if they are mentally or they are prepared mentally, so most probably they won't go into those kind of problems. Oh, yes, So, stress, of course. The stress, and then because others will resolve to having telling the stories with their boyfriends, so they confided with them. So until that such time that they will be very intimate, so that would lead to that teenage pregnancy. So actually, again, not only with HIV, we are also integrating it with the adolescent program na to. Yes. So pasabot kay daghan kaayo karon, no, nasayo kay ni inter no, sa tanan nga mga nga kuan nato kay, because of one is curiosity. Yes. Why we cannot discuss this truly sa ato nga mga kabataan, no, freely. So I think kita mismo mingon ta nga dili ta mo istorya, pero there are a lot of social media now nga sila mismo maka-penetrate ana, and as much as possible sa ako panggingon, we are actually fortunate to have you in this patas sa kahimsog, wherein we can openly discuss sa atong program with regard sa mental health in correlation with the ADEP and correlation with other program in City Health. So, to have this dedicated group, no, lead by Dr. May Poblacion, nakita nako when I go back, nakita nako ang ilang dedication. The passion that they are really into, very serious sa atong program on the implementation of the mental health program. So, karon, based on your experience for the past years, can you share any success story with regards to that? Yes, Doc. Yes, Maybe Doc. Karen can elaborate on that. Yes, Okay. please. Success So, can we show to our televiewers how success is success, especially for this patient Yes. that we have, no? The client that we have for the mental program. Yes, Doc. Yes, So actually, this is- Doc, nagitay daghan nga success stories na sa mga patients nato na right from the start nga nag-medication sila and continued support group pod, but this one mo ni siya among gina-highlight pod, no, kay kanang murag nakita nimo ang severity pod sa iyahang case before. So this was a case of a patient, Doc, and then kanang from Mountainous Barangay ni siya, Doc. So, I personally kanang nakita gyud nako kung kanang unsa iyang situation before nga wala pa nato siya na-assist or wala nato siya nasultian nga mag-medications or moduol og kanang Vicente Soto. So, kini siya nga patient before kanang ako gini siyang giadto na together sa staff sa health center, giadto na mo sa ilahang balay. And then later on, I think ma-flash to siya kanang kuan pa siya, Doc, kanang gibutang gid siya og kwarto nga sirad-an gid siya kay dili gid ni siya makuanan, dili siya maduulan. In fact, kung hatag sila og food kay kanang kuan, Doc, inighatag nila og food kay murag itunol ra gani, Doc. Itunol ra siya. Nasa balaw. Nya. Dili pud niya tiwason og kaon, no, kana siyang first photo nakita nato nga na din ha iyang mga food na nga nag-molds na lang, Doc, kay wala niya gitarong og kaon, sa man na siya ang patient naghigda. So and then based sa story sa iyahang sister kay ang iyahang magpagawas siya hugaw, Doc, iyang ipang-itsa kay second floor man iyang nahimutangan, ipang-itsa rin niya sa bintana. And then dili ni siya maligo gyud, no, kanang grabe, dili mo siya mastorya, no, masigira siya katawa, siya pakpak. And then last July 19 na siya nga picture, Doc, and then ako silang gistoryaan nga kinahanglan nato ni siya ipadto og kanang facility gyud para ma-cater atong patient kay
nasa di siya history man good of using substance abuse, no, and then Okay. tungod pod kay gibiyaan siya sa iyang asawa, and then iyang mga anak is kanang wala din ha, no, wala sa iyaha, so grabe iyang depression. So maayo sad kay ni kuan gyud ni adto gyud ang iyang sister, no, gi-coordinate nila sa Suportahan barangay, siya. yes doc, and then Yes. mo na to ang picture last July 2023, gidala nila ang patient, and then katong second picture ganina is pagbalik nako kay nakuha na gid siya kanang na okay na gid ang patient, and then mo ni siya ang latest nga picture doc sa patient nato, no, so kanang kuha na siya mo na ganito yung video but kanang wala lang na mo gi-include, no, for confidentiality, no, so nagnilhig-silhig na siya, and then I had also a call from her sister kanang next slide. So, nag-call me sa iyang sister, and then nana siya yung mga progress gyud doc, like mo kuan na daw siya sa iyahang mga kauban, no, kanang kuan before taas siyag buhok og bungot, so karon kay kanang gwapo na siya tan-aw, no, and then kanang mo gawas na sad siya kay before adto ra gyud siya atong iyahang kwarto, no, and then masugo na sad siya, like katong video nga gisend is nanilhig na siya, Okay. mo text na siya sa iyang mga amigo, and then iyang mga anak pod kay mo visit na pod sa ilaha. And then before moadto ang staff sa health sa ilahang house kay duol ra man ni ilang balay mo mo inject, but this time around siya na ang moadto sa health center, Very no, good, para mo magpa-inject, magpa-monthly injection siya. So Very good, no? Nakita na to ang progress. Yes, So, Doc. kita mismo, how do you feel, no? Being the healthcare providers, Dr. May, We are so especially happy, Doc. saying all of this, no? Dili pa siguro kay because karon pag yun nato na tagaag maayong pa kuan kumbaga sa mental health program before was just being there. Yes, doc. Karon is we give more emphasis of this. How do you feel, especially with these We success are very stories that happy, you have? doc, most especially because the family of the patient are very cooperative. They are very supportive, because if the family or the special other is not cooperative and supportive with the patient, we cannot do more on the patient. Because Yeah, sometimes very true. relapse man jud ang sa ang patients, most especially if wala medications nga i-take. Exactly. So, Very true. if ipadayon ang iyang medications, kuyugan siya dito sa atong facility to take to get the medications, then very well and good your ang patient, doc. Yes. And then he will also prosper more. Yeah. So, So, as you can see, nindot ka ayo tanaw, Yes, that's no? the- Ikaw kuan, unsa may imong ma-feel? Grabe. Seeing all these patient nga Did- muni nahitabo nila from the start you were there until they are now well, no? They are not doing something that is really important, the change in life. yes, doc. So, how do you feel? As a psychometrician, doc, doing sa mental health program, grabe jud akong fulfillment, doc, kanang murag overflowing jud kayong happiness, doc, ba nga kanang even sa inani nga stage, no, kanang na help na nato ang patient, no, and also aside di ay, doc, no, nga kanang ato ang bi-monthly ang atong paghatag og medications para makuha na to ang progress sa patient, amo sa istoryaon ilang mga significant others. Yeah. So that is why murag na-encourage gid sila pudno nga kanang ang sa recovery nato, aside sa medications, ang support system gyud is very important, Very no, important. sa ilahang recovery. So Exactly. and of course sila pud mismo as caregivers amo sad silang gikumusta nga kumusta man mo, no, kay we are not only concerned sa inyong patient but also sa inyo ha. Exactly. No? So Exactly. care for the No. carers. So Meaning to say, we are not sila, only Doc. caring for the patient Patient, alone, but for- but the Yes, whole Doc. family. Yes, So that they, makita gyud na to how they support. So ikaw, PJ, how do you feel with this? Performing all these activities for the community, I think for the whole Cebu City. Gamay lang man siguro mo, but at least you're doing, how do you feel? Yes, Doc. At first, Doc, I was very happy, no, seeing the mental health program really flourishing, yun, no. So, ato jung i-extend atong hands not just in the community but really sa mga family, no. Yes. So, I really agree with what Karen said nga. We do not only take care of the patient but also their families, no. Exactly. Kay ato jung makita or ma-feel ang struggle pod on their part in taking care of their patient. Kay dili baya gyud lalim, Doc, no. Makita nimo nga ilang gikulong ang ilahang
family member. Family member. They don't have a choice, no? But to do that, no? So, sakit po na sa ilang part seeing that kanang situation sa ilahang family member. So, that's why amo po silang istoryahon, kumustaon po na mo sila. At least they know nga, we are there para maminaw nila, no? O mo help nila, no? And the very first thing yun, para ma-treat ka or para maayo ka is acceptance, no? Yes. You need to really accept. Very important. You have to accept. Yes, you have to accept nga you have that kind of condition and you don't have to worry because there is really someone who will help you, no? And Yes. usa na taa na sa City Health Department. Yes, very true. So, makita na to nga dili lang di ay daghan manggong rason ngano nga niya gyud ni siya makita na ang rason nga kani siya nasakit. Yes. Within it could be it's within the family, genetics. Oo. Unya na siya daan, unya na kuan og when you use drugs, nasaag ta, nasaag. So, I think very important ang support with the family, the support sa atong group with this kind of illness para mabalik ta, no? Yes. Mabalik ta sa atong normal nga path. So, I would like to ask, no, sa atong mga guest karon, any future plan or any activities that you want to share with to our televiewers, our listeners, kung unsa pay gusto nato nga mabuhat later on with the program kay ato naman ning gistartan atong gisugdan since 2021 at we strengthen last year para gyud mapagnindot ang atong programa sa mental health. Can you share with us, Dr. May? Yes, Doc. Kung sa'y mga plano? Dugay na dyan din namo nga plan ang establishing a mental health helpline wherein usually manggudok if problems arise adto naman jud na sa gabi or kadlawon. So kanang ganahan mi nga naatay mental health helpline para naimatawagan ang atong mga clients who are stressed, very stressed, no? Okay. So we can give Yes. advices and we can also make some appointments because I still believe in face-to-face nga interaction. Yes, very good. Because Mas makita nato, mas nakita no? nato, Doc, mas masuportaan nato sila, Doc. Yes, kay naay times nga with mental illness, Yes, they know how to, of course, manipulate, Oh, no? yes, Each yes, Doc. people, Yes, each Doc. individual. So if you know, having talk with them face to face, I think it's more patient, no? The patient relationship, doctor relationship is more doon ang banding, no? Kay mag-grasp nimo on how they really think, how they really say things, if this is true or not, you can say Yes, it directly. So, with that helpline, nindot kaayo. So, pwede sigo any other kuan pa, plan? We will also we will still be having our mental health caravan. Actually, Doc, we are reaching out to different government agencies like Wow, the very good. DSWS, the Yes. DPP, Which is very important. and we are also sharing our mental health seminars with mga NFA. Other with NFA, NGOs, yes, Yes. yes. and other like hotels sa Doc. Yeah, Mga private companies. companies. Oo, exactly, exactly. So, most especially the school, Doc, because also we want to address the bullying. Because Yes. this And is suicide this is prevention. now rampant nowadays, and it is one of the causes of suicide. Yes. Very good. So- So, kung imong makita karon with all the presentation that we have, ang atong mental health program with the lead, of course, Dr. May Poblacion and PJ and Karen, they are not only equipping themselves, no? Tanan, gi-reach out nila na ay mga invitation
for stress management lectures and other lectures that pertains to the mental health program. No, sila gid akong ipadala kay because I am very proud of them. No, sa ilang accomplishment on what they have done sa atong patients. Naa pa siguro'y daghan nga naa nasuroy, nasaag sa mga dan, but I think we need to have a reinforcement, no? Karon ni I think mingadto sad mo sa tap-tap, no? Yes, Katong yes. daghan kaayo nga natay mga kaso karon nga nangadakpan nga gidaan nato sa tap-tap. Yes, Doc. So I think you were also doing We went there Yes. sa mga mendicants, Doc, because there are also clients there nga with mental health illness. Okay. Actually, we are providing also their medications. Medications. wow. So And we are in partner also with the health center, the staff, and we make kumustahan from Okay. time to time. wow. So we monitor. kada lang daan, that's really kumingon ka akong danawon si Doc May actually is handling other health centers. Nagdala pag yun siya a very big project which is the mental health program. So ingana ka strong ang atong panglimbasog ang atong panglimbasog para ma-address ang need nato with regards sa mental health. So in summary, magkita nato nga ang atong kanang mental health program, no, is really na active, not only now, bisan sa unang panahon, ato na siyang i-activate, but we just strengthen the program itself. So, katong mga tao nga naaani mga simptomas, pwede nato i-flag kung unsa asa sila maka-contact, no? Katong naabitay mental health nga program nga makontak nila. Okay. So, pwede ka na. No muna ang atong City Health Mental Program Services. You can easily sa atong page, easily Message. makabot na to, no? Dali na to sila makontak. So, Monday to Friday, 8 to 5. Pwede sa tamo visit sa atong Barangay Parian Health Center. Someday, we will be having another nga makita na to conclusive para gid siya sa atong mga behavioral change, no, sa mga katawhan. So kadtong naay mga gipamati, naay mga simptomas nga nagpadung na nga paminaw nimo naay kausaba dili naman ni ako or mga support group like mga relatives, mga family nga naka-observe nga kaning bataa na ay changes sa iyang behavior. Ayaw mo pagpanuko, duol mo sa atong sentro, labi na sa Parian Health Center, nga naa ang atong behavior, naa ang atong mental clinic. So, dili angay ikaulaw. Yes. Angay nato bantayan ug atong tabangan para ang atong katawhan or ang atong pamilya dili masaag, matambalan ug mahatagan sa maayong serbisyo. Ako si Dr. Daisy Sariego Villa sa patas sa kahimsok. So salamat kayo Doc May Thank you, Poblasyon, Doc. Karen and Thank you, PJ. Doc. Thank So you so much. God bless sa sunod na sa datong panagkita. Thank you. Maayong Thank you. hapon.